ассалому алайкум бачаҳо. барномаи идонаи дар меҳмонии телевизиони Баҳористон бо иштироки сарояндаи маҳбуб Фотима Маширабова. саволу ҷавобҳои шавқовар. بهترین توفه برای شما چی است؟ من در فصل زمستان به دنیا آمدم. Афсунаи бузурги ҷингилапур медонед? در یاد دارم. Нақл мекунед? دارم سفر و یاد تو در کلوارم. Боз ки савол дорад? Марҳамат шумо. ایادم رومد. بسیار آرزو دارم. کدام فصل شما را دوست می‌داره؟ هست نفری که کودک رو دوست ندارد. шодиву рақсу сурури кӯдакон. ин ҳоло анҷоми барнома нест. дар охир як акси хотиравӣ. барномаи дар меҳмонии телевизиони Баҳористон бо Фотима Маширабова شامی یکمی انور. дар телевизиони Баҳористон.